ndabarura kandi ndababara iyo ndebutse ibyago byawe ububasha bwo kuboka nje nkagira amahoro mugiye nari umunyaga naragenze naruha kandi ndatunura iyo ndebutse ibyago byawe uyu munsi mfise ububasha bwo kuboka nje nkagira amahoro amanirimba indirimbo zo kujabuka Uwiteka nyagora ku ngoma turakuramukije cyane twebwe abana bawe kuko ni wowe uduteye iteka ukaduha kubona iyi saa 9 iki gicaniro c'inava c'isa iri mu isamu ryo hagati y'isa 9 nyene na saa 12 turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 2025 turasigaje iminsi 21 mu minsi igize uyu mwaka turasigaje iminsi 19 turageze ku munsi wa 19 muri iyi minsi turageze ku munsi wa 21 muri iyi minsi 40 y'amasengesho turagusabye ngo dutere iteka utunezereze muri ubuzima bwa buri munsi ahangara n'ibihangayikishije ubuzima bwacu randurana n'imizi bwe byose bitubuza amahoro kuko wacu uruhande twitwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo turashaka kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu turashaka kwitandukanya n'agahinda gahimbare kabe kuri twebwe imibabaro yose turayase ubugome bwose turabwase kandi mwami Imana nyagora ku ngoma nezereza ubuzima bwacu duhe mutima wangana tuyoboze ukuri ku ijambo ryawe duhembuke kandi duhembure bene wacu tutabagwe mu makuba y'ubwoko bwose tutaramutse impanuka z'ubwoko bwose twange ibisuzuguro by'ubwoko bwose duhabwe umugisha n'umugwiza mu izina rya Yesu Kristo tubone kuramba no kuranirwa kandi duhabwe ibyiza byose byagenewe abubaha Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo usenge ineza y'Imana ku buzima bwacu tukanga urupfu kuri twebwe tukanga agahinda n'agashinyaguro tugahamagara agahimbare n'ubudahangarwa amen. Tugiye Kristo murameze neza kumbure nasenze ndiko mbivuga ko mutabyumvise nabanje kwene ubwa mbere ni kuvuga turi ku munsi wa 21 mu minsi 40 y'amasengesho mu minsi isanzwe igize umwaka turi ku munsi wa 344 byumvikana ko dusigaje iminsi 21 kandi kugira dukwiza iminsi 365
iminsi 19 20 20 19 345 turi kuri 346 voilà nuko turi ku munsi wa 346 bisiba ko dusigaje iminsi 19 ku munsi w'amasengesho turi ku munsi wa 20 isi sanzo turi ku wa gatanu kenekerezo ni 12 voilà Nifuzaiki sasa cenda nizamu ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu tuganire gato ku buryo bwiza bwo gusengera mu marushwa yawe kuko bimwe mu bintu byugara ikirere ciza ku buzima bwacu arimwo amarushwa ariko buriya nagenda babwire ko umuhinga wo kubana n'Imana neza umuhinga wo kugendana n'Imana ntabwo yimira amarushwa yiwe oyaye umuhinga wo kugendana n'Imana ntiyimira amarushwa yiwe ahubwo yiga kugene abana nayo marushwa mugabo agakomeza kugendana n'Imana. Reka tuganire gatoya. Wanda mugabo yitwa Zakariya iyo tuvuga amarushwa kiba ari cyo kintu cyose gihanamiye umutima wawe amarushwa atandukanye n'ubukene ubukene ushobora gukenuka mu mwanya mutoya mugabo amarushwa ni cyaki ubona ko byase kandi utabona icyo ukora iyo wari ugifite icyo ukora ugikoze umwaka ro kubura urubyaro biratiba bigahinduka bitangura ari gukenera urubyaro bigataba bigahinduka amarushwa ubonye umaze gukora muri menopause ukabona iki ibintu nk'ibi mugabo ideni ikintu cyose kiba amarushwa cyanduruka ari ngorane amubukene amarushwa iyo cyase kuvaho sibyo wumve rero ko uburambe bw'ikigeragezo uburambe bw'umubabaro uburambe bw'umukoshi uburambe bw'igisozogoro bihinduka amarushwa mugabo yitwa Zakariya bimwe mu marushwa tugerana nabyo ariho kubura ibyo twipfuza kandi tubona umenga twari dufitiye uburenganzira yari yakiriye ku kintu cyitwa ubugumba agera ku rwego yumva ko atacyo bimutwaye kuba ariko akorera Imana kandi atayimuhira ahasanga Elizabeth umupfasoni wamutunganiriza ibintu atacyo bimutwaye mugabo Imana ibona kwisobanukirwa kwiwe iravuga ati mwinshi nzokugira ubukomeye nzoguha urubyaro iraheza imuha umucacuzi Yohane Batista ndabibutse yuko Imana itamarikwa kandi ubwo ntiyimarira Zakariya ngo ariko arahereza inkuka misa muri uko guhereza inkuka ya misa Imana iramusanga ngambwira ngo Zakariya unsabe koko kandi wemere ndanaguhe n'urubyaro kwaba gusaba kwaba kwakira urubyaro byose ntibyari muhangayikishije ariko ngo ubwo rubyaro Imana irumuhera ubuntu wabanza kubipinga ngo arabwe ko Elizabeth umugore we yari yarakahetse ndagomba tuganire uburyo bwiza bwo gusengera mu marushwa yawe kandi ugatabarirwa aho utari witeze ubutabazi hari imigisha hari amasezerano hari ubwami hari ubutware hari ubudahangarwa twagenewe byaraducitse kubera kutamenya uburyo bwiza bwo gusenga murumva ko Zakariya yakomeje umurimo wiwe Zakariya yakomeje guhagarara neza mu muhamagaro wiwe Zakariya yakomeje kutagihaganya Imana Imana iramusanga iyo ahagaze neza mu cyo wagenewe kuba cyo iyo ahagarariye neza ubukobwa bwawe iyo ahagarariye neza urugo rwawe iyo ahagarariye neza ubutware bwawe ndababwije ukuri Imana iragusanga ikaguteramira kandi ikaguteramisha ikakugira igihanganga abantu bagatangara nawe ubwawe ukavuga uti yo who I am ndinde Dawidi yavuze ngo Mukama niki wambonye ko nuko mu bitangaza ndakatabonetse
Imana izi kutubyinisha ariko naho kutihana bishoboye. Iyo uri umunyantege nkeyi, imibabaro ufishe, imivumo ugendana nayo, agahinda ufishe, biraza bigakomanga ku mutima wawe. Ukabaho utuntuye. Ukabaho ugaragara nk'umurushwa. Ariko kandi uri umuntu udasanzwe. Ntukemere ko igisuzuguriro wahuye nacyo kigusuzuguza kugera no ku gicaniro cy'Uwiteka. Abakristo benshi amasengesho yanyu ashingiye mu kwidodomba, mu kwiganyira. No. Ubundi buri masengesho yose yabwirizwa kuba mu muco. Umuco nawo wa Kristo ushingiye ku mwuka w'abazima. Kuba ngira ngo biravuga ngo intebe y'Imana ikiri muri jewe. Nawe ugorobeje gusambana, nawe nuraye mu nzu kwa maraya, nawe we uri kuradonderanya ubuteme ngo uje kwica cyangwa uje kuniga cyangwa uje ko. Pawulo Imana yamutrayiningiye mu bwicanyi bwiwe. Kubera iki? Yayi bwa kabiri kuko Imana igira intambwe yamutwaye ku musozi wayishaka imukura muri ka karere. Mugari igihe Imana yamwihweje yabona umwete afise wo kwica abantu. Mugabe ivuga ati mwisho we nzokubyaza umusaruro. Ntabwo imibabaro yacu ikwiye kugera no ku gicaniro tutarayirobanura ngo tuyikure mu marangamutima avuga tuti ngiye turayikuzaniye. Ubundi iyo wayirobanuye ukavuga ati bwabo ugomba bwabo benshi bwe cyangwa bwabo ukeneye amate mbikuzaniye. Udubyikoreye nk'umutwe, udubyikoreye mugabe iyo wabibitse mu mutima wawangereje intebe y'Imana. Ni mu byature mu bizane ku gicaniro. Uko bigumiza mu mitima yejo ngo abagore bapfuye ngo biyahuye ngo bagize AVC ngo umugongo ngo diabete ngo insuffisance renale ngo bintu mu bikoko. Nagiye kwa muganga aho twe twajanye baratwenga barawera. Ngenda muri scanner ubundi jewe nari bishike bazocijwe gusa. Nta mutwe, nta kuribwa, nta kubyimba, nta. Ngiye kwa muganga. Mejeje scanner ndabwira ndi burya rero. Sanze umutima ari wamvise ikomeye. Ubundi kuba mbyagwa no bitangwa n'uwo na mama wanje. Umutima wo ku myaka nk'iyanje yaziga afise umutima ku buryo bw'uko mushavuje gato yerera nk'umwana. Burya nongere nkebure twe twagiye kubimenya mu nyuma mama tutakimuzura. Abantu mufise abanyu bagwaye hypertension ntimuzobakrase nk'abantu bakomeye. Agemarira yiwe burya ni kuvuga abasigaye ameze akantu kose kabaye yumva toniganwa ijambo yumva yumva yatahurwa. Hari igihe biba ngo mugasanga nahana adafite uburenganzira bwo gusiba cyogirane wakaduka karira karengeko. Je mama yarashabuza nkavuga nani mama ameze nk'umwana nagiye kubimenya mu nyuma. Hypertension hari urwego igera ko akagira umutima udakeneye kumunanirisha ibintu byinshi ngo bitahure, ahubwo bikeneye kumutahura ukamuha morale mu byo akubwiye, nabyo bikosokosora ukarikosorera mu rukundo buke buke. Mana dushije byinshi. Ariko muri ibyo byinshi yaduhishije
akatabonetse n'urukundi dushirako ukitubabarira ibyaha byacu kabishibura uko yafunze umuntu wa Zakariya muga Yohani Batista yavuka akawufungura ndavuga mu marayika niko n'ubu n'umarayika w'umukama iyo turi imbere yaho dushobora kugira ubwo umwuka w'Imana ukatuvamo azajisha inkomezi zacu nabishaka gusenga ugasengera ubundi abakristo bavuga ngo Uwiteka ngo nabane ngo nkura arigihe bizongomba kuguheza kereraho nyine itaragukura ikagaragara nk'Imana yawe kandi abantu bakabibona muri Zaburi ya 40 havuga ngo narizigiye cyane umukama arunama aranyegera yumviriza amaboko yanje iyi ni ntabenge ya mbere kugira ngo ushobore gusenga ukiri mu bugomba ukiri mu byaha ugisaziye iwanyu ukiri munaniro ukiri mu magogo ukiri mu madeni urabanza ukarema icyizere muri wewe ukavuga ngo narizigiye cyane umukama arunama aranyegera umugabo Dawudi aho yavugiye amazaburi ateye ubwoba yarantoroshe muga yakira icyo yipfuza yakira icyo ashaka akakigira ubuzima agayaza akagisengera kandi risengesho rero n'utujede tw'abantu benshi mwibuke Yonasi mu kigabane cya mbere cy'ubuhanuzi bwiwe yaravuze ngo ndagushimiye mukama ngo ko nigeze kugusengera mu ngoro yawe ukanyumva ukameza gihe kandi nzongera nkasengera yari yirukanye urupfu yirukanye urupfu yari yirukanye n'inkoni y'Imana kuko ngo ngushimiye kuko nzongera nkasengera banza wirukane ibigomeye umutima wawe wirukane ibiruhije ubuzima bwawe wirukane ibitetereje amagara yawe wihuze n'ibyiza byagenywe na Rudasumbwa urabica Imana ikorera ubuzima bwawe maze iyo ni intambwe ya mbere ishobora kugufasha gusengera mu majwi ugatabara atura ubwiza bw'Imana atura ububasha bw'Imana atura ubudahangarwa bwa Rudasumbwa atura ubushobozi bwa Nyenijuru n'isi ubivuge ko buriho ubivuge ko bukora ubivuge ko wabubonye ubivuge ko wamaze kubwakira bwature numara kubwatura mu bishoboka byose uratabagwa mvuga turi Imana itanga urubyaro ushingire kuri bana ushingire kuri ba Elizabeth ushingire kuri ba Sara ubwira Imana atavuga ngo ushimiye ko mu bugumba bwanjye wanyeretse ko nzobyara igitangaza kuko na mutima w'umuntu ndashobora kumubwira cyane umucuza n'ubuzima ni ngombwa ingazi ya kabiri ni ngombwa uburyo ni ngombwa muri ubu buryo bwiza bwo gusengera mu mushwe ugatabaga girira icyizere Imana uvuga ibyiza yakoze ushimagize n'ibindi zokuye icya kabiri utegereza kuba ufise ikimenyetso kigaragara cyangwa intahe y'Imana yakoze ngo araguye mu nyenga yagahetse amura mu gondo g'urudigiri yahagaritse ibirenge byanjye hejuru ku gitanda akomeza intambuko zanje
ubwumve ko ari ahantu mu nyenga, ari ahantu mu rudigiri, ari ahantu mu goro, ari ahantu mu bisokuru, ari ahantu mu mitego y'abasi, ari ahantu mu byago, ari ahantu mu byago, ari ahantu mu bisuzuguriro Imana yagukuye. Kuko umunsi ubeshya niwe ateye wicwa kandi umubeshya umuntu yicwa. Umunsi usambana niwe ateye wicwa kandi umusambanyi nategwa amaguru. Umunsi unywa piri, umunsi usakuza, umunsi urakunza. Gukomeza intambuko zawe niko udatererana. 3, iyo Umukama abikoze agushyira mu rurimbo rushasha. Yashyize mu kanwa ururimbo rushasha rwo gushimagiza Imana yacu. Benshi bazobibona batinye, bace bizigira Umukama. Hahira umuntu yizigira Umukama we musa, adakurikira abanyabwishime be n'abatwawe n'ikinyoma. Imana izi gushyirira mu kanwa kacu urushasha. Kavuga ngo vuga ndabyaye kuri mu ndabona kandi ndahiriwe kandi ngo wakoze byinshi wowe Mukama Mana yanjye. Twihweje ibitangaza byawe n'imigambi myiza dufitiye, nawe twakugereranya. Nzobimenyesha, nzobiyaga, ni byinshi cyane nawe ushobora kubidondagura. Bakundwa b'Umukama, ubundi Bibiliya iravuga ngo mu kizingo cy'ibitabo handitse ibyerekeye amateka yacu. Wari ukwiye kubwira Imana uti ndashaka gukora ibitunganye nezereje izina ryawe. Bwira Imana uti ndashaka gukora ibyo umutima wawe ushaka. Uti ndashaka ko amategeko yawe aba imbere mu mutima wanjye. Ukwiye gusaba Imana ururimi ruvuga ukuri rutanyomeka. Ko Dawudi yavuze ngo namenyesheje ubutungane ishengero rikenje. Raba sinariye umunwa. Ubu kutarya umunwa kwiwe harimo no kwirukana ikara umugore we kukamuhoye kutambira igihugu cy'Imana kwiyegeza no kunyuka. Gawe muvuga ngo umugore ngo yibona gute n'umugabo yibona gute. Kwekeza no Umukama ni ukwakira amategeko y'Umukama mukagenda. Mwige kuba mwege, mwirinde ibibasuzuguza, muhabwe umugisha no mu kwiza, twese twuzure ukwezi, duhabwe ubwiza n'ibyishimo, turindwe kubabara, mwarahizagiwe. Komere cyane Yesu Kristo ni muzima kandi agiranitsa byose. Umve neza ko ari uburyo bwo gusengera mu marushwa urimo kandi Imana ikagusanga ikagutabara. Ntukongera bigenda uko. Egera Imana, korera Imana, yegereza Imana, rondera Imana, bisigaye wicecekere. Imana ikure mu nzira icyitwa ikizira cyose, iguha akanyamuneza, iguha agahimbare. Warahizagiwe.